mere nek tako. Ne mere ma tako. Ma budi ponosna. To sada moda tako rupičasto. Ali što ove... Muzej. A, što kažeš? Bravo. Lijepo. Ko radio, dobro je. Sredla mandare kod Đuka drop. A sad radim kap, ovo će biti kap ako Bog da, ali ne pitaj. Ali koji je broj kape će biti? A vidiš da je to za volu nekog. XXXL. A zašto u Americi je sve veliko, pa tako i kape. Za bivola. Kaže Mustra 68 očica, 68, vjerovala. Upola. Ko te nagovorio, majko Bogova, toliko? Piše kako si tute, kare, bila, piše, kaže 68 očica, ja se krstim lijevom i desno. Kaže, pa to je vreća, čovječe, vreća. A ti omala si kunac. Kunac si omala, kunac. Tako da vidjet ćemo našta će ovo, vidjet ćemo našta, nadam se da neće biti kao što ona divanila, kaže kako sam se udala, kako sam se nadala, dobro sam se udala. Cirkus. Amando, gdje ti je šaluca? Evo je, čikara tu. Ajde, Bog te živio. I vas isto, da ste mi žive i zdrave. Ajde, živi. El nije lijepa. Ajde, sesna, brate, šaba, čuvaj se ti udovica, ti crni. Prvi put sam se gadla izljepiti, sad pije zguštan. Dobar, pravo. Ovo Mandara tražila i bila onako, kaže, ja vidim onaj kako se zove sa ticom, sa ružama, sa ovo, ja kažem super je za Mandu. A šesna, takvu bljuzu napravljena Saši na ljeto. A travežu? Još nijesmo dotle došli. Prvo džemperić i onda bljuza. A nemaš, treba imat nuaca za puno, ti nemaš toliko nuaca. Pa ko vana u staru babu? Penzija loša. Ali najbolje je kad kažu Mandara ti Vajev isto nosiš. Aj, možda ćeš za par dana promijeniti vacoš udar, kako kažemo. Vaco, ajme, bjež reći, kad počnemo da nije vaco, nego vaco. Vaco, da, točno. Cirkus. Tako mi je da smo se vidjeli. Također. Šta se pridružili. Drago. I nadam se da ćemo se vidjeti opet. Bože zdravlja i sreće. Da, i onda kaže Marina nije čula naša knjiga, dolazi u ponedjeljak i onda vam šaljem svim koji su, znači naši autori koji su u knjizi. Još ne. Po izboru, znači samo mi javite, znači ima 20 autora, koju neki Rilcu ili da onda će Mandara potpisati i adresu naravno ako se promijenila adresa.